Ngavana wa Meru Kawira Mwangaza uria wari ngavana Jumamosi Nthuru ni aruguririe kiama kiawe na kuriukia rware rwa gisiasa Meru Nandi iri na atongeria babiama bia PNU kia Peter Munya kia bas ya Kiraitu Murungi no peo ya Mpuru wa Bori na Nandi UMP ya Kawira Mwangaza kaunti ya Embu area Mount Kenya East area Justin Muturi atongerete kiama kia DP nyuma ya Martin Wambora kunenkanira kiawe kiri Mwangaza nyuma ya migombe iria yaringire kiama kia UDA na Kenya Kwanza nyuma ya maandamano ja Gen Z mwaka muthiru na bamwe ba kiama kiu kweberwa thirikari-ini baria bengatirwe baugire gitumi ni buria bataigwetie kiama kiao ni kuma irau nikio Rigathi Gachagua athithirie kiama kia DCP Mwangaza nawe auga engirwe gitine ni onto bwa kwaga kiama na eza na UMP biama bibionthe muoroto ni 2027 bakirigira kwithirwa barende ni otongeria na kugwatana na rutere rwa gisiasa ruria bakuona romba kujukia thirikari ni kumane na ontobo nikio tukubona rwatu gukuria kwethirwa ni ukuthugania biama bibiria biri Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guchiaririria mbere ya kithurano kia 2027 biama bia gisiasa bia Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatetheria guchiariria mbere ya kithurano kia 2027 tuma machokio jaku kiri namba yetu ya SMS iria itina mari nio 23578 kana waranirie na bautwe kiri mitandao yetu yokinyaniria amona nteto iria nkureterete ni Gavana Mutuma kwira Kawira Mwangaza ni kanywa kawe na muchara jome ya jawe watumire eberwa gitine kiongavana. Umwe wa bare bakwire kumania na maandamano ja sabasaba kuthikwa ndene andaika inkai nyuma ya borithi gukirithana na akari. Ogwati bwa mparantere chia kinanduba kariba gitara thara inene ya mpithukiro cha nyomo cha kithaka. Alaji mwendia kuongera kajukawe kukonia nguto cha ngwataniro gatiga Kawira Mwangaza na Rais Ruto. Muonanire twa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chieto chiriambiria thaiji Felix Masharia uria no umwe wa nthuki mbithi baria batere uturo kiri maandamano ja sabasaba ni athikinde ni arungu rwa ndaika 20 nyuma ya gasagasa gukujirwa gatigati ka borithi na akari borithi kithumba ni bakinyite ntere uchi thirugaiti kenda kurigiria maandamano jareza kwirigiri kumania na akari ni onto bwa muthuro jwa gikuo kia mwana ujo mubangania wa kiama kia DCP Mithika Linturi na muteteri wa Kyoto Mithika Mzalendo ni bameneretie bonene ikarikari Dennis Mugendi gatuonie uria gwatinda Iri ntuku ya mathiko ja Felix Machari muthaka umwitho wa miaka 20 kuma thirugaiti uria aringio disasi ni polisi ntuku ni maandamano ja sabasaba mushino maua ni gukujiri twe magana ja askari mushino maua na kinya athirugaiti na kune kumani na ugwa buria burario ati akari ni onto ba muthiro jo mwingi iguru ya thirikari no bathithie maandamano ja manene Jako Mashari mathiko ja thitho na mpui mono ja ndaiko 20 jatina mutaratara utindo aria inyingi mundu wetu arathirwe risasi ya nyuma na mundu age akwita matoketa loi ate baterie kuratho risasi ya nyuma abaterie kureka no wega matoka no ntoka gimbilie to usalama no nto twena macharia na ikatwete to muthika
akiekere oneka ntukwera tukaibua asikari ura wausikire na mantu ya gwethi atia Oi Kenzo, oi mtabikibiki ya onge. Wirijo ikwa kaburine na kulindwa ni nthaka kirumi na kioba kwa ni iguru ria thirikari ya Rais Ruto baturiritwe ni mubunge John Paul Mwirigi na kuthokoni athiru gwatuika ni ku sinema irio yongwa ikuonekana ya nturukano ya maiga na risasi gatigatika akari na askari utiritiriti utisarenda akinioba gwitia hii nteto atongire bakiama kia DCP ario mithikari nturi na kinya musiasa na muteteri Kioto gicione giki mwenda mithika mzalendo bariritie na kumeneria thirikari bunene. Polisi ngwira ya ritaru ari ya kuura antu na mathiko kwa kithwa ndeka thatinya kuringana na mila cietu no kose heshima ki family na mwana uboraire nontu nya tutirona kanya kaukinya tumwariria barabara ni ngiro cionthe tutikiombo kinya na turero kinya no tutikwenda tumira hinya na tutikwenda ukareba turetete thina hii nontu ango ya polisi twari bakwene kuorwa na mirongo na kuratha bangi enda kutuiki batu twinatia ni batu tutumira inya rwa kutibwiri to wakati retreat na barabangi nontu I think inya to retreat we live to fight another day na tubwa twinabo ikiao kiantu betu twinakyo na twibirwa nontu tukwenda bekirwa thinene MPO wiku thai atarirwe ni baba witwa Gen Z lakini mantu era manene thahi nibo otumira bena deputy president ukiawita nara maua baba angite antu ba mungiki mikora na antu bara bai kabisa baeta bakairwa ncera be ya kura kuthuki into maua kenda antu ba thiru kenda antu ba kanuni kenda antu begembe south berwa ni enyangia iba kwenda kuringanithia antu bara betu na antu babo tu support na biashara ba maua bagerwa mzalendo na linturi ibo bakwiya ku sponsor na kweya na mbesa kenda into bithirwa woni ndi investor maua oro kwaria atena murimo yura bithite ngwatite ni waka nyumbe kwa na mantu yangi kuo batwe tutea sinka kutwika itu twiyite kuinsight antu beya kuthukia into bira nende ruarengo sokeria antu katho muno kinya bathiru kinya thira ibatindikirwe nara beyire bayukia mwiri yo na benama kutina mtu kweleia kenda na 10 kiri antu bara bari no ofisi ro nenkeri ne the ni riko ne the ori CS ori SPD kano president kano no batiko me abambara na bwan ofisi uye ku ina mantu yaile irete kitherimo kanerete kirumi Biblia ruwa mantola kathithwa kiundune mwathani ayo ekawerune na muntu wende akayona. Call out President William Ruto and remind him that when he took oath of office, he held two instruments. One was the Bible, pledging allegiance to God, and the second one was taking an oath of office using the Constitution of Kenya 2010. Tinkwenda kuira President wetu William Ruto, murume thikira ani ori yao, ani ori ya Dampempe, ani ori ya Muthere au nambi na mantu ya mengi mno tukithitha ciao. Antu ate abachinchira over Sunday, batachincha ibakwendete. So, ko batenderete buthuku na muntu akiotendera bungu abathithiria kinyama no ntu bakuthithiria bubwea ntewitikia kuwa uwe we munyama na nubatendete mbaya kwi makosa bakithithia so batiko warranty kurawa atha nthi kuringana na sheria kure kuwa antu bahekirwa mamba yatio no ntu ni ongwe bugiyotishana. Dennis Mugendi, Weru TV, Adhirugaiti, Jembe South, County ya Meru.
Wakili Mugambi Imanyarane atumirĩtie gũcokanĩra kwa unyanya gatigati kawe na Kiraitu Murungi akiuga nandi basi nĩthirĩtie nkucanio ciayo. Imanyara nĩ ainyĩrĩtie gũchũa gĩtĩ kĩa seneta na tigiti ezi akiuga arĩ tayari gwĩta mũchujone gũkandana na Kiraitu Murungi mwenda ithili na ũrĩa ũngĩ ũkenda tigiti ya kĩama kĩa basi kũrũĩra ũseneta. Kĩrĩ siasa cia nthigũrũ Imanyara augĩte we atĩ kũgwata mbaru Rais Ruto ende arina Maruto akenda ugwati mbaru bwa Kawira Mwangaza ntuku ite kuraja. Muthuri Muriuki gatumenyithie cio. Kuringana Mugambi Imanyara augite nandi utondo wa beneo na Kiraitu Murungi kagita kaiba gwatanire bakarebo ndekia mene kya mbasi. Uni nte na issue na Kiraitu completely na kinya Kiraitu ate na issue nani. Nambuga boka yotegera mwaka jo inda pass resolution ya mwaka jo mweru. Ndauga uni nte kwenda ndwa na mtu wonde kanoliku. So supporters bakwa kethea kio tugakinya bambire tume mbasine tukera driver arungike mbasi mara moja ututume na bangi batonye mbasine ututwendera safari yetu na bo bendera safari yao. Indi amna bubu au keja kudwa Kiraitu kana mwenda ithiri na kona gitika seneta kira bathithia bonde kaba chindana amiru beto bakibathurana no watumira tigiti ya mbasi koromba gitoti. So inkwenda kinya Kiraitu umira unimpumira mwenda ithire umira nongia umira tutonya mbasine twita tukiuga atukuromba kura antu bauga no bakwenda kinya gwatuika uni nkuona muligi wako yumukuye nkurukia kwere Kiraitu uni nga support Kiraitu lakini Kiraitu na improve ya uyu muraja. Amna bubu Mugambi Imanyara etho akiuga mwankira nandi utungiga kona mitongirio mugongo ndene kaunti ya Meru akuya borone raki na agituma munini wa kithure kindiki kimanto ja gutetheria untubura kuya botegunite Meru. Ruto athiukire guku agipromisa Meru ra kabathiria kagita gagukinya gutigwa thithia miaka 3 ikuthira na kinya thaa hii tukwa promises after promises wale agitwonirwo atuma kindiki na tuswitia na singi magana jairi mathathatu akia nthaka chikagitite empowerment imuthaka uliku thaa hii na shilingi mukwira yeru kindiki na kindiki kinya gwetia utumero mbaya ugo burito menyo uwe Meru kinya getho we ngugi we ine gutethia antu benu na Kenyans in general kugo tumba kunengero tuswiti uretaira antu benu na nwiji still walige kumo bagatura ara bari na thina ira bena cio. Kuringana na Mugambi Imanyara augite mutongire mugongo ira Ruto ngarewe nionekane muno kiri kwinga goko ira gitine imbuga antu kwimwe Ruto uwe nontu iworogire Kawira Mwangaza tugatinde kuga bangi ni arogi bo bangi mbuga bakuretere ruguturu awatuma muroga indi wo murogire indaugire ntuko imwe uwe ugeta gucoka Kawira Mwangaza na ketha Kawira kagita gakinya itokare ninde bunyo chai na bunyo openiri wali mantu yarabo kwenda kwale kinyabwi na butuire ora bwagita indi unire mbuga murogire no wige njirera gatumai kurora muntu uraro kwete akiwena kugwata mbaru ukeja kwithwa kwi mubunge nyomwe kana mutongero titete ngugi kagita kai kakinyi kani gikura ko baita itetene nande I think anto abarichete decision bate kabona kinyaba bakayo miaka 10 utikyo tokona ya kaba tutumire sheria kubalitaku na inko support lakini ambwere it is not a walk in the park kulita MP kana MCA wena procedure ne muno. Muthuri Muriuki Oro TV mutiri wa Kangangi. Kirerwa rero yetu ntuko ya narwa turi kuria biama bya siasa bya Mount Kenya isno bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guciariria mbere ya kithurano kya 2027 biama bya siasa bya Mount Kenya isno bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatethia guciariria mbere ya kithurano kya 2027 aranira na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yokinyaniria tugita mbere na nteto ngabana Mutumantu Ethinkia ni acoketie miario ya Mwangaza ya kuga ka mutunyire giti kiawe aria ugite Mwangaza niwe waiterere giti wengwa kukurukira kanywa kawe na kuremwa gwitaniria ngugi na atongeria bangi kwou ni amwike nthi na gutiga kumurota ni untu bwa makosa jawe wewengwa. Mutumani acokete aithura guchietia kwa Mwangaza kwathana na kibara akimuringithania na gikuo gya sniper. Boniface Mongera ni agutumenyithia.
na ko withire bwawe kinyere ali munini o gavana nyako wa gavana miari ete mithanduko nonoko hindi ntukano tukotirima nawe gavana wa County Meru bana Mutuma Ntoithingia itumutagere uthio ninya twathimo rito bwa sauti enkethi to miawekio kimuthurite ne tayari kugitondoria ni wetekio bwa kanisa yao na mbwe nyamurerere ywawe iyo mwetekiritie kwithira timwekuru weshima imwekuru wa ibo every time akorura kanywa akanunkia Meru ojo kwariro no etonge ndorora limundo sebikara Mwangaza ora nande amwite kumwaneka kirundu kya sniper gitekureka uruka kirundu kya sniper gitukureka uruka na imbibe etwe woni kire impeachment yembere woni ndi deputy oku ukibangira kura mweshimiwa omwe ura wari na impeachment then ukimubangira kumura na ndera moro nyukwe nareka ni ante toyu na ndera mweshimiwa we can bear me witness na later non to sniper na wataki na kuo tete boya onte to wairo bangite na gikundi kiwitwa Mother Defense Force we ukumagite no chiethria murungu ywa Meru woni na mato yako imbibetu okiwa urenda kwathana ya Moi ura Moi athana na Iron Fist wawante to ite kwitaniria na ura Moi akuwa ukaringwa kiongo ibwo wabangite kwatha Meru ngai kinikiro no rore iguru no oho gavana Mutuma akiendelea na shokete Monica Bi Mwangaza ja mutongerio mwe ore akwa ni munafiki mono na munyamari bara mukwiritie ja kwangerekano antu banja charity begins at home kire kawira kandi mwire ukethira nwendete kana Kameru ithe murega mukuru oku twana twa murega twana obatire tubatire gwetha twiwita mami kana mami mwanake kana mukuru obiro kethira ori tubatire kwetha tutikuromba fi ithe murega atibatire gwethira akirira no ntunwairiire kithaka kya muchie wa kiyukia na we bishop we urari governor we mutongeria okairia kithaka kionthe ogatia family kiwambu ati na no kuwa iwo gwokolea no ntuti gwokolea antu bongo ba muchioku kwi na mukuru ori noe ura wa kugurite mbere wa mwikira case ya rape wa mwikira case ya kuwata moronyo kwena inya ati no ntu bukuthurana mukuru o muthinia so kambere ya Meru kinya baibwa kawira kinduma kana akirumana iyo ni chewe na nonto bogetumikio nande gavana Mutuma coka kathaitha Meru barabe na mato na mitoi mega Pedro be muthikira na Pedro be kumbatiri be mabibi ingi bira bibi ya Meru ya kwangerekano PNU no pe nyana bas akiwa kio Mwangaza no mwe na shakaola no kuwa kia maki kia kureta utajiri kwa wote si utajiri kwa wote just like Okolea it is. I defined Okolea in my own ways. That it's a poverty promoting program. Kinya kia maki ndirenda kwira Meru ibake matoke ya mutiri. Kia maki kiwitwa UMP ni kia maki kureto maskini. Oyaora TV irete to maskini kirea Meru na kuba brainwash kubaka asianteto chiorongo na intobira beyond theory bienda ku ibiaku tebia kutethia ni bodeos tha indiribu nyana araruurire banki yewe na mbecha ira iyire meake riu arari mutongeria akitwira na karitie mbecha cia kana Kameru na kana Kameru iwe na banki yewe na sako na skuru netha rinya na skuru wewe netha ire na sibitari yewe nkuigwa na araruurire sibitari au baite family ati iwe ndo bwa kana Kameru kuruguka kwa gavana Mutuma ntuko naro naku kumanite na Mere Mwangaza ntuko echwa kiruguria kia makiawe are ugire ojere gavana Mutuma tena ginto enke mokeo amuthitheria na nyumene amugaruka na kumutunya gite na ndi thai erira akiwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma yukia gite kiakwa Mutuma na karirite gite giakwa ndendo gucogeria ngwere gite giaku istu sie na ugwaku ka ketha wagamwere thoga na ikamuketha giteke aku ike uke nyumba giteke constitution yeko offer ni antu ba Meru bakuwa ni senate ya ugire ni assembly ya ugire ni Ameru ba korere
so kinyabara ukuthwania nibo kuringira mpi ri kwethera kwina public participation kendo ana tutabonere bakiwa ukaana ntubonthe baua ana na ndeuba ukurifaja bonoko maybe no ukajukia itagare kiwatho ode itagare kiwatho otfo ko witikire bonoko kanyonyi muntu ri ukethira muntu onthu nara barabarene akwira ndi kuona ya nguku wetigiria wi nguku na kawira ati korobua ni chewe ni kuruma na awatania mumiru awatani ntobia miru kinya kia maki tikia gutethia miru ikia kuruma miru mbere kirinde na mwingi agitumura ntumwa gavana Mutuma ari mwira Mwangaza kendetikire na thiriri bathiro beti mwana Devena 2027 amone kabubani murungu imubangi onteto kawira narari na kanya kawe ka miaka 2 na nusu antira nani kanya ka miaka 2 na nusu woni in fact mwaka yomwe nonto mwaka wa 2027 ni kutethera kwena ngwe muno mwaka wa siasa kwambiria 2026 so woni mwaka yora nkethera ndi na yo ngwe ni wa 2026 katuthime ngugi cia kawira cia miaka 2 na nusu na ngugi Mutuma ya mwaka yomwe ameru ba mwe kethera ikawira kethera Mutuma kana kethera baubangi bobwe bwa kenda bwa komya kibojoriria gavana Mutuma ringiro kono rwetu na kumwira Mwangaza ethera na gushitikia muno na kana miario eje no ni gavana oku iyo manjabu sura eje ukuona ni gavana oku na ingwete kinya weta na rangi nkoromba ngayo trimane na form either official or unofficial igukwira who is your governor wandike kawira Mwangaza tuone gethera kwire kiratasi uge tetamburangwa report ya Ntoshero TV kumaja kingina ngine kine kimusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Siasa cha 2027 chietete na mbere kumatabo nene onde mutongeria wa baraba inge Kimani Ichung'wa akinyite kauntini ya Tharaka Nithi aria onekete kuthumbia Rigathi Gachagua bonene akiuga ni musiasa muchiendi na ojurite mpatho na rumena. Ichung'wa ni achokete akatha bonene DP Kithure Kindiki na kinya kuga akamugwata mbaru gochwa urais kiri kithurano kia 2032. Ichung'wa kwaragia ari igamba ng'ombe kirimambura za kuruguria uthondeki bwa lami ya kumakanwa Mwanjate Kamutiria. Martin Mugambi harina chikinya athoni gia kurugurua kwa wikiri borami kwa barabara ya Kanwa Mwanjate Mwanka Kamutiria kiri gicigo mbunge gecu kegamba ng'ombe kira gikuruthiritwe thoko-ni ya Kanwa muthenya we munthi Mutigege idio ciara ine tutam kiatho giki gutongoretwe i mubunge Patrick Munene mugeni wa gitio wa kiatho giki akuri mutongoru wa baraba ingi kiri bunge ya Nthiguru ya Kenya Kimani Ichung'wa. Leo hii ya kutoka hapa Kanwa kwenda Chuka Technical pia tumekuja kuzindua ujenzi wake uanze rasmi, hiyo barabara ikiwa ya rami. Sio ndio kazi mlipea Pato atalifika kwa mkutano, amechelewa kwa sababu hii barabara vile iko. Na tukasema tutaleta contractor. Munthi rwimbo rwa tamuchiri kiri utongoria bwa Ndagitari William Ruto rukuri rwimbo runene rwimbo rwa ntugo. Tharaka Nithi Kenya yote William Ruto Kithure Kindiki. Hiyo ni ya nani? Wale wanasema maneno ya one term ni wao wenyewe wanajisema. Si mnajua hivyo? Basi tutoe hiyo tuta vizuri. Harambe! Atongoria baba batongoretwe na bunge Silvanus Osoro na Sabina Chege na Kimani Ichung'wa bakuri akujeri banene ba rwimbo ruru. Mtamuchege anaweza hawezi. Si ni mtoto wetu hapa? Si mimi nitakuwa mtu yenyu pia? Si yeye ni fire si fire? Ni moto si moto? Kindiki ni fire si fire? Kindiki ni fire si fire? Ni noma si noma? Kindiki ni mnoma? Yule mtu ambaye anaongoza kwa ya one term alikuwa bungeni term moja, kwa hivyo anamaanisha yeye ni one term. Yule mwingine mwenye ako na yeye
hapo sijui anaitwa Eunice. Alikuwa Eunice ama Eugene. Alikuwa bungeni term moja. Kwa hivyo anaitwa yeye mwenyewe ni one term, si ndio? Haya, yule mama mwingine mwenye anakodoa macho sana sana. Huyo mama anaongea na fujo, anafikiria watu. Huyo mama sasa tunaongea na yeye nini? Ama anafikiria tunaogopa macho yake. Bameneretie mũtongoria wa DCP Rigathi Gachagua na thingati bake kumania na ciaca ciake citamwemwe kiri utongoria wa Ndagitari William Ruto. Ule mtu ako na koti kubwa. Ule mtu ako na suti kombo. Yule mtu ako na sura personal. Alisema ati hatuwezi kanyaga hapa. Ako wapi aone tuko hapa chuka igamba ng'ombe. Wale wengine wakija hapa hawawezi kupea agenda yao. Ukiwauliza agenda wanakuambia ni one term. Ukiwauliza one term ni nini wanakuambia Kasongo. Ukiwauliza Kasongo nini ati William Ruto aende. Na nimesikia wametoka hapa wamepeleka ukabila mpaka Marekani. Atongoria baba banyiritie ati thirikari ya Ndagitari William Ruto ikathi na mbere kurutira Kenya wira na gutire na gitumi gia Kenya kwethura bari na mbagaga kumania na thirikari ino. Ine kazi yake ni kushinda akitukana Kindiki, ati anamuita soprano, ati anamuita Mr. Moneybags, ati anamuita Mr. Yesa. Tumeambia Profesa Kithure Kindiki, wewe itwa ile majina yote utaitwa, lakini wewe kaa nyuma ya William Ruto. Kindiki akiwa deputy president wa Kenya, vile wa Meru wamesimama na Wakikuyu. Wakikuyu pia tusimame na ndugu yetu Profesa Kithure Kindiki, tuone uongozi ikija hapa. Kwani hauwezi kuwa clear kusimama. Hawa watu wengine wote anatembea nao ni wale sampuli tunajua. Wengine sijui mwingine wa watermelon. Huyo mtu anaweza kuwa rais haki hata wewe ukiangalia kweli. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Narwa turi kuria biama bia gisiasa bia Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatetheria guciariria mbere ya kithurano kia 2027. Biama bia gisiasa bia Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatetheria guciariria mbere ya kithurano kia 2027 gitegera kiri SMS kanthome imwake. Yes, party merging together form strength in forming one strong coalition that strengthens it to gather national recognition for determination of presidential election. Ni Moses Kubai kumanterechia Nthare Kachiongo ni bwega kiri ugwe ni gwita nambere na kwaraniria namba utwe gukurukira kiri namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ya Facebook na ngitegera kiri rutere rwetu rwa Facebook Muremi Captain Aruga thinking that Mount Kenya East politicians can agree to form a united front is a daydreaming. Every politician has its own ambition. The political greediness and egocentric of our politicians can't make them agree to serve our community's interests. Most of politicians in Mount Kenya East are hypocrites. Streaming live from Kiengu Junior Kinyozi ni Murimi Captain. Ni bwega sana mutegeri ni gwita nambe na kurita maoni jaku mwanya mwanya. Ugeta kuraja tuchokere na rugono rwegie uria karibaki na Dubai Gembe Central bethiritwe bagiukia mateta kumania na mpithukiro cha nyomo cha kithaka. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethetie maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana
0740229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Tumirie njega kiriogwa murimi omira. Green Life Crop Protection Africa Limited ikureterete kioria ni kenda mira yaku ikurora kubatere. Kethira no gucumbura itotongo ta thrips na red spider mite jechio ndamba ukamaka kairi. Green Life ikureterete kioria kia thina ejeburu kiri ndawa ya Compostela irio kuthima mililita 10 na no chinchina na benzolone mililita 5. Thina cha fango ja powdery mildew yani kemu kana mpio blight na spot tumira ndawa ya Absolute Star kithimi kia mililita 10. Kenda mire kwikura bwega twina optimizer na kithimi kia mililita 10. Kenda gwikira mira ya kurangijire no yona thoko tumira Gold Chance Vegetative na kithimi kia gramu 50. No ungani ndawa iji chionde amo na Integra mililita 3 iri stika kurigiria ndawa etigete kimirene. Wenda kumenya nteto nkuruki aranire na mutuko gokurukira 0742 511 623 kana mureti 0743 086 987. Ukulima ni Green Life. Your growth is our growth. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikumenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakiraritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwati ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katika aritwa na atori, aritwa na aritani na bogetumi buru ndagitari kumenya gututira mwajie uria kubati. Kewi kyo getumito aero ke wagia college re njega buru getarone ke Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibuetete na mbere kiri campus ya Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimo namba 0719 223 223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Peke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyenye na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara
Ni imboro na imure mutheri. Motu tujonge ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti Nice na Nice Extra Premium. Vultures are gathering, Ladama. With every bit that falls, power shifts. I want them to feel the emptiness I feel. All of our property and assets shall be left to Amichir Achesa. Our legacy unravels. Mimi ndio sheria, mfalme wale Muratu. Who will be left standing when the last beat falls? Shanga Season 2, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Stay connected to DSTV Channel 163 and GoTV Channel 3. Ngoko gwatogeni oringi kirinteto chieto chero themwe ngichokera na chionkuruki akariba kina Nduba Igembe Central niboketie mateta iguru ria thara iria bagutara kumania na mpithukiro cha nyomo cha kithaka mono njogu iri itigite miunda yao iri mitheri bagitariria ugwa bwa kurumirwa ni mpara kimera giki akariba bankuruki ne bamenerete thirikari ni untu bwa mutaratara jo kuria thara bare baringikite ni mpithukiro iji bakiuga mbete iria ciarekererwe ni Rais Ruto mieri mikai mithiru itabakinyira kinyasumuni ne bakuromba atongeria gutonyera untu bobo kenda bona kioto kiao. Marion Karugi katumenyithie chotariria. Ni akariba ntura kina Nduba ira yankene na kisitho kia nyumosi kithaka Meru National Park baraba sumirite kuonanio bwa benabu bwa kurumirwa ni mpara aani nyuma ya njogu kwithuka miunda yo na kuthukangia imera bireo nyanya akariba bakiwarite ria mbere kabatura kwenyangirwo imera na mariba tiona oni andi na kwithikira guku nene na kugwa mpinyiritwe muno indira ngaitangugije yonthe aja ngicoirana bakwa gwatuika ndeke mwiso finally gutuje ndukombe iko thaijo imunda jwe nyangitwe ju nthema jura ndirerigirite kurira ju family yakwa ntumenya nkanjiriria kuringini barabokerirwo yani we aukirire ukurita njo mundene gwatuika na ntori bakumana lakini baba ukaletie munda kuno konjo usieyire gwatuika bara nuntu bakora bako mama ne antori beyere benga njo gwatuika batwe kinya toroto te mama ire tha 12 cia rukeci oro mwanga yani cia kumwanga tha kenda tha 10 iro kinya mundeno muthiora ende munda ya yore ni yo yote tha cia to ibatwe Igembe South Igembe North ituto mwankene to imbaundene tutimama imerumo bunduki imerumo enjou kurumo injoka chimba kuruma tukamatira tutemami kinya tha yo ategere methuta mama wigwe mpethie nkareti njogu tuku ndare karete ng'ombe utuku onto ng'ombe no gaikuiyo tura to security to ina ere na ng'ombe no gaikuita antu no kaba kurawa pangi bekinyanga rinjo ena nyanya inende nimbi muntu agatha sinya wonde netero nende njo ketha kure mukurithia njo nende atiari emwe uri mpointo bia roje bwina ngarama tutumaira petroli twatumira generator turoje no kenda ruringa kinyanya kiu ke kwirewe njo ingarama nene munda jwa ikemwe jwa nyanya jutumaira mbesa nkulukie mbesa 300 kenda o kenda kimera na narua itukuona mutori wetu muthiora nyanya ciawe nirerwe cionthe utigento erigirite woni ni ngwande na nyanya gwakwa mundene njo wiri ni ndipotete report nkuluki report ithanthatu narua kambite ko report ndina ntoba insurance mundene na baikwire jo report nya ciaria report kangatura ko report kuringana na rimi barabara ta ibaro miundene ye bena muthuro nontoba wenyange buranjo wibwithetie nonto ndiani kwithikira ku nene muno na ikimako kinene muno mbitete kurara na mpara nonto mutano yombwa no twaya kibaro tukona kamutuka kuria ntuko kwetu tutiona inya kimbu kia mpempe tutiona inya ndengo tutiona inya mbika na mbinjo iciari irathiria ndani oro na oke nonto ni kinya mundu cyoko yango na iro nyanyira mbumba kwa ria kana ntu yanko na bia utate bia kuria ende tiunire we tionze aya utuko ka twendete inye kworo wanitia ka muntu atiri nganze akamatoka
ende nyumoi iba wente itoete tuthamitiwe ni bakuromba atongeria athurana kura bario abunge ubatetherekire mutaratara yoro yotumirwo kuona mari bakiwa batena witikio nayo no ntukinyambete ira thirikari ya lukiriria mari tabakinyila kenge ambere ma MP zetu bara twatumire parliament twina MP monoja wa Egembe Central jawe bwana Ndani Kiri twina MP wa Egembe Saudi jawe bwana John Paul Mwirigi twina MP za bwana Ntoitumu Egembe North antu baba twitu kuinyeru system irera aretirwe kuria njogu ibete bategerera gwiceria ciekirwo nuntu ceria iu icio tuinyeria na inya mono gutigo kombeka muntu eja gaukaga tutegera tutumenya turire wambi no gatukwirwa ngai tujuririe tukarewa ni insurance lakini muntu eja mundene atikumenya imbia kuri wayo yongwa antu bapaki wande ni urorugamirite abo muringira thimo polisi aram kotweke batwe tugakarua njogu igakarua ni ayenye ukaria njogu bara batureni ukaria njogu bara bae banengeri ngari ukaria njogu bara bae twetete turene ukaria njogu te ana betu batweka bakawara wa njogu kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi. Halaji mwendia nongerete kazukawe kukonia nguto iri kuthiuruka ati kuombeka Rais Ruto ni akugambia Kawira Mwangaza kumuchwira ugwati mbaru kiri siasa cha 2027 na ugite bubobu gakarika ati rigara ende kuri no ugwati bwa thirikari nene gutiga kurumira witi nambere ni untu bwa gutangwa ni uchui bwa kura amona bo ni ainyerete ati kiama kia bas kigeta nambere kugwata mbaru ngabana mutumantu ithinki akiuga kinya kugakarate agutiro bas yomba kugwata mbaru Kawira Mwangaza ugituika raisi na munini wawe iba kugeria gutara mathabu yao bareta antu bangi chiachene cha Meru. Ni migambo ya Laji Mwendora ni mwandiki wa kiama kia Ambasa cha Meru akiuga watikanira migambo ira ithirite igitambua ati mutongirwa mugongo na ithirite agichwana nora waringa bana wa Meru Kawira Mwangaza kenda munengera kiria kwenda mutetheria guchwa kura cha mwakene jwa ngiriji mirongo iri na mugwanja Alaji akiuga itumi biawe ni kwithira thirikari nene gutiwite umba kuthithia kenda akiomba kwithira kiona kura ikyo gote muntu nkanira mberi ate iba kubanga kureta ujo kanoro ngi jonto anja yao te barabara chenjo Meru anja yao te anto bokere economically Meru anja yao igo secure kura iria ikaba ethia maraisi na hareguru Alaji Nkoroki na ugite tiro ria mbere atongeria bathirikari nene kuthithio akiuga bejaga maturene bakarujithania atongeria baria bariku kenda gutigira kura chao ni chikung'ana bakajukia kiraito bakajukia munya bakajukia ore onge na ore onge bakaburuithia ni kenda kura chao ing'ana kiraito aro nagwe munya aro na kiraito aro na munya rentura aro na ore onge ende bunka baije muthiene kura uchionde ire kinya kegoro aria ikaba benefit te anja yao no ka governor kana no ka senator so long as yakureta tukura twawe ikiona ajo kuigwa probably president akona ngania bageta mbere gutara mathabu jau na ndena in future bona no bakare on board nikenda abathithiria kura ciao iuba kwenda kurita kuma Meru bungi mutongire oju ariuga bota kiama kia Ambasa bare nyuma ya uthani bwanga bana wa Meru mutumanto ethingia ni untu ni bonete ari na katharika gutongere na kuguna Mumeru akiuga ura wariku Kawira Mwangaza bagatigira kinya kugakwambi ateja gutongeria Meru kaire nikire ugite na remero ndira erwe kanya na tugeta mbere kumupinga nande na daumbere chonto gote chukuru areta kuma toko murita yo tongeria atoprovera akobwa mutongeria dafo kedra no Kawira utoitere tugeta mbere kurwanwe uri atechoka kaire gitine muthiene Alaji akiariria kiama kia Kawira Mwangaza kirara ruguriria ntuko ya Jumamosi ikurukite ukedra gote uomba kuthithiria Meru kagita kagwa kurukite nyuma
kinyo karetro kiama kira Trump arungi na kio kinyo karetro kiama kira Macron arungi na kio France kinyo karetro kiama kira Starmer arungi na kio Britain utera yo wa capacity ya gutongeria Meru Keripotra teto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare. Ngwataniro ya New Dawn ni bachumiretie kurita uge bwao gukonia Kawira Mwangaza kuruguria kiama kia UMP mambura jaria zakarikire Jumamosi ntere cia Ntumburi bamwe ba memba bagikundi giki ni bathumbitie kiama giki bakiuga ni kiantu banja ya Mwangaza na gete na mbicha ya Kenya yonthe ni bachokete bameneria bonene miario iria Mwangaza onekire kwerekeria kiringa bana mutumantu ithingia aranande tietetie kurega kunenkira Kawira kanya gakwagira ngabana mutuma Nthoni John Thiga ni athuranirite ugambi bwa amemba ba tuwe mwake nyuma ya ura wari gavana kaunti Meru no Kawira Mwangaza komba kwigwa aruguritie kiama giake kimbia kire kumenyekana ata umoja na maendeleo patika na UMP arokwirikana akagita kurugore kiama ekiro aria ruraririe ruraja iro kuthina mbere na kumeneria gavana uri gugagitani akawa Meru no mutumanto ithingia bando kwariria makonie kiama eki na burage gateithia mu Meru kana kinya mu Kenya bamaba ankiama bagi kundi kiye kana New Dawn na barana thingati bakube bangavana akagitani akawa Meru no mutumanto ithingia ario Jacob Mantere na kinya kimathi Kaura bamenerete guntu ikibonene bakiuga imbiche tari mbega batuntu babo toriaria ipate goro ipate National Party na ya launchero musio muntu na kwa wenja so twenda kuminya kiama kia Meru aki kana ikia Kenya yonthe no ntutonere ntatu isharirwe kia thone kiu cia Meru na nyamu no cia kumeneria ngavana ora wiko mutumanto ethingia batio tuthugwanagia riria kiama gikuronchwa kithera gigia Kenya musima na ntaigua kiama gikuroncherwa nje muntu lakini ntukuewi kiama kiria Kawira etete kuronchi ntukuewu kiathithiritwe kwa wenja Ntumburi na mantu ja kurigaria batarireria mantu ja kiama barirerie mantu ja kumeneria ngavana uri onande jawe mutumanto ithingia icio nteto iria baririe kagitani wakuba iria baibarombete siasa na bokurekana na kuringa siasa chirumi kana chiampathu na mutongerie kuringa siasa ira chiomba kuike watithania Meru na tikuthia na mbere na kwarage mantu mairumire onthe ankwenda kwira Kawira na timu yawe na Murega na Mugambi Manyara siasa uba kuringa kurumana batutumishi saindi yo siasa uba kwenda ostera raf batutuishi ostera raf saindi yo rira bakuya bakiama bakulaunce na ikurumana kuruma gavanora wikuo mutuma tete na kia gavana bahati mbaya so twendo wa onyo embere bakia kuendelea kurumana twanjirie kurumana nya Meru baturekere no ntuka tutina bonge bakwethia tutemnyeretie siasa kurumana mutuma karingeri kura obura Kawira aringeri amwete gavana sujimbi bena Mugambi na mukoro ke Murega twena nteto imbige cio muno twatu ciaria ni Meru ake tukoromborekeri bakeo tukamata katutufumilia matusi yo benayo kurumana tuteko familia renge no ntutu kwenda siasa Meru yethwe siasa safi siasa ete kurumana anto bakaria mando na itomi na point cio dakiti kurumana mutumanu ngavana o Meru iba mutuma kanya ritire Meru ngugi ciaje uba kwenda kwamberia twetania abo bate uteno bagakinya no toito kuigwa ikajera bamberetie kurugura ka kwenda kurumana kwaria nte tukumeneria thirikari na wewe ngwa Kawira ugo kumeneria thirikari na araringa bana miaka erera ario no tengo giaritira Meru kwa ukiama kia kwenda kuthithia tege otethia kinya muntu uriku tege otethia mu Meru tekiae imanto ja wewe ngwa binafsi na bwa wewe ngwa ijwa kwenda kuthithia kyo gitumite ikuonania kiama kia athithitie kenda wewe ngwa aiguna wengwa kiripotera ndeto cia weru mbita wa John Thiga
Kirirwarire turwa ntuku ya narua biama bya gisiasa bya Mount Kenya East no bietikirie gutuma ngwataniro iria ikabatetheria gutariria kuchiaririria mbere ya kithurano kia 2027. Adamson Muriki ariuga not at all. The political greed and ego of our politicians supersedes our community interest. Weru TV, these political parties must merge and speak in one voice to counter anything that may come from the other side. Long live DCP and the merging parties at Chamoria Kithirone. Kirirutererwa SMS thina ya Mount Kenya batigwatanaira kuma tene ni Captain Beria Kipkona. Not possible for them to come together cause their interest ni zao wenyewe but sio za mwananchi, so for them coming together it's hard. Ni Murimi from Terechia Kengonga guchokeria nkatho cha mwanya ni kugwatania na bao twikire nteto chetu cheru themwe thethatu na nusu niji na ingi nkurukieta nambe na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Ritwa ni Maureen Kinya, mona ndio Toma Thithio Purity Richard.